Ma' 700 ħaddiem bdew azzjonijiet industrijali imsejħa mill-UHM Voice of the Workers wara xhur ta' tkaxkir tas-saqajn min-naħa tal-Gvern. Direttivi li qed jaffettwaw is-servizz tad-dentistrija, il-fiżjoterapija, ir-radjoloġija, l-speech language pathologist, l-occupational therapist u diversi servizzi oħra fl-isptarijiet. Dan wara li l-ġimgħa li għaddiet il-UHM li għandha 58% tal-Allied Health Professionals imsieba magħha kitbet lis segretarju permanenti fid-dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru u tat 24 siegħa ċans sabiex jingħata l-għarfien ewlieni lil din il-union, bilan li ma jkunx hemm aktar dewmien bla bżonn li jolqot lil professjonisti konċernati. Id-dokument maħruġ mill-UHM jinkludi 14 paġna b'direttivi li fost l-oħrajn jinkludu li ħaddiema jieqfu jwieġbu emails u telefonati u bħalissa kemm fl-isptar Mater Dei kif ukoll fiċ-ċentri tas-saħħa diversi professjonisti jinsabu wieqfa minn xogħolhom filwaqt li testijiet bħal X-ray, CT scans u dmija mhux qed isiru jew jinħadmu jekk mhux każi urġenti. Id-dokument jinkludi diversi direttivi li qed jaffettwaw diversi servizzi mogħtija kemm fl-Isptar Mater Dei kif ukoll fl-Isptar Ġenerali Tgħawdex, ċentri tas-saħħa, skejjel, ir-Residenza San Vincenz de Paul, iċ-Child Development Assessment Unit, l-Isptar Monte Carmeli, l-Isptar ta' Rehabilitazzjoni Kering Grek kif ukoll residenzi oħra.